iyi nzu shaka miliyoni 16. ni inzu ifite anexe yayo, inzu ifite ibyumba 3 na salo na dushe ipavomye, hari umuriro nuko muri quartier ari quartier nziza ituwe. Iki ni igipangu cy'abamansera, ruguru hano kuri biriya biti birebire ni kuri kaburimbo, nuko ari inzu iri ahantu heza. Uyu muhanda ngo urazamuka ukagera kuri kaburimbo ruguru ahangaha. Reka turebe n'inyuma noneho izindi anexe zihari. Iyi nzu nayo iri ku ruhande, nayo iri kumwe n'iyo hepfo. Iyi kadasiteri inyuma nayo ni abaturanyi. Aha hose harimo muhagurishwa. Iyo ni ya nzu nini ihinguka mu gikari. Iyi nayo ni anexe biza bikagarukira ahangaha kuri uru rukuta. Nuko rwose ni inzu cyangwa tukayita igipangu gifitemo amazu menshi. Ahangaha muri zone ya R1 mu miturire hafite icyangombwa cyaho miliyoni 16 yahita uhegukana.